kula sering badepak mbian make lagi sangu bengi alpat uning alpat ila unggu le kasmare pengajian mungkin nyari kemper alpat bila alpat nika saem belungatos yu saem belungatos nika mun obenga atusan ibu kapi sekerdus sesari mereyu mbian mun lako ngalak drep saarem pian oleh 100.000 pahtro melia alpat sampian kodu ngalak drep sampai ke lekuk ne kiamat makanya datang ke namate kapila ce ambu ngalak drep daya nah, baru mbian kiamat oleh 2 hari mbian bisa melia alpat mbian nasoki bisa meli alpat tompa alpat daga beurek kanton nika king mun sampian sakit make se tompa alpat saem belungatos mobil lembu salah lembu nyaman salah nyaman mewah king mun sinumpak sakit tak kira nyaman bener tina cek jeraja penyakit tak usah kanker tumor gagal ginjal usus buntu cek jeraja tun butun 2 etu ngabe bengkong kanan etu ngabe bengkong kacer tompa alpat daga beurek kanton nika beda embong rosak dia kan kunjik alpat aduh tak ada iem bian se tompa alpat king mun tepan itun butun make alpat nyiksa dengan lagi nih aduh tina tak usah meli alpat numpak kol pickup ada tak ngada ke tujuk ke besar mbian sing rombongan kau leman ro mbian terkadang tak nemu ketujuan bengko ngecekak separuh karo bener sambitar kelantar akila jel dosa kelantar mbian ternyata selarang nikah benih dunyana tapi sehat itu akhirnya terus sehat terus beres tertak kek sake manterlo ring keringa romoro etemo mate bangun tak ring kering kan langsung mati berarti berarti minta sakit gelum bian mari bener minta sakit gelum langsung mati arah susah sih ngocak mun kering manter beni markena penyakit keng markena tua senik lagi manter tak sakit manter tak kering budian mun kering beni keng markena bi penyakit keng markena la tua umur 400 belum polo 2 daya hai hoi minta umur berempem bian tina make umur abid sepenting sembian pagun sehat hi terparing na berselamat pon nikmat pertama nikmat napa Islam nomor 2 paringi nikmat napa sehat saya nomor 3 ibri nikmat napa elang jadi situng Islam 2 sehat 3 elang ya lo apa lagu ni ceng semak benjeding ke kayu lagu ceng deki pala matok kemi ke dalam desa Allahumma sholli ala Muhammad senomor 3 nikmat wasihat kapi nikmat sempat ni'matul ijtima' ala ta'ah along polong dalam keberadaan iba dah sampian bisa polong nggak mungkin ni kalau gempang bu lu sampian hadirkan toni ke benih keng sampian pelak benih mbian entarkan toni benih keng sampian hebat punten keng dak remak keng sampian epele bi Allah betetio orang selamat benih sampian mungkin entarkan tu keng nganggur mbian payah lesok umpian ni kangantok eja kaja padahal saya nganggur makin pangtapangan di bungkon main HP umpian saya hadirkan Tony ke benikeng pelan markena semak bodoh si cowok entar kan tojo ngajo depak semak semak iding celing tak ketela
bener. Oh sejauh bodoh entar juk kulan kocak masjid bodoh pengacun entar kepi penasaran kula kapan lebar gelap atau koto iya nih kene pentong bener ya biko iya nih kene orang pelekek benih bi tolang ngasape seraja ruah buk bi tolang ngagerang seni kene ruah makin kene mun nyelet terakhir kada gebeng kau dan iser nih kan takut teti jenak mari na bang kau saya asal akhir ayo mulai kada yuk Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin, mari kita bahas satu persatu setelah nikah. Islam nggih. Nomor 2 sehat nggih. Nomor 3 sempat ala qataat otabe alung kolong dalam kebedan ibadah nggak makin nikah. Toreh bahas kentung-tung. Pertama Islam. Islam itu ada yang menyatakan minat taslim. Islam itu akar katanya berasal dari taslim. Apa taslim nikah? Pasrah. Mbian surah bajeng, surah pasah, suruh ngaci padahal sengkah tak sengkah bujang sengkah dapat tak sengkah mbian tak sengkah kiai sengkah ada ring ibadah ni kata sengkah pun kanjeng Nabi khuffatil jannah bil makarih lan jalan saya masuk ke surga nikah edeng adengi kalaban sang makanya gula ban sampai nak bujang kan noleh ternyalader kan nggih betul nak bujang king pikiran tak bujang noleh mbian to mana bajang kalau pai pantakbir Allahu akbar aduh cukup kalau pai tak ibat tau teman sini kemudian Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil aduh ya kalau pai tak ibat tau ku iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim teritu mabi nikmat teribata akhirnya ya Allah ghairil maghdubi alaihim waladdallin aduh poton kana mana mecela toman bajang sampian orang ngadu barat tapi pikirnya beda dapur toman sampian toman kehilangan HP na hilang miss call masuk tapi tak ada munyi nah sari ke kamar tak ada sari ke jeding tak ada takut tak nyapok duhur bajang Allahu akbar aduh ya jok ke sepeda aku toman senikah alhamdulillah berarti sekelas ben gulem dia mbian toman bajang abajang duhur kapan cekah Allahu akbar oleh telok oleh empat teman senikah berarti pada kerumbung setan berarti Khalil Yasin ban saya baba pada kerumbung saya laku nabi sambian nikah hadirin abajang nikah itu kui setan maka masjid nikah beda setan nah napa nyaman setan sagang goreng abajang nyaman khonzab jeding nikah beda setan nah nyaman walhan Roma ni kepada setan nak nyaman dasin tu kapal kepi ke nyaman aku sekanjaan siapa ngucak aja janda sih ngucak aja janda tulis 0823 mengkabin sekali biko kule ke bulan sekanjaan pun setan ke janda mak lihat tahu itu pak absaab kaki marin masa kau kebela sekancaan ben khunzab ben walhan kaki teman itu pak absaab lelok teman tulis nomor absaab lelek 08 Allahumma sholli ala Muhammad la tepani setan saya nyama walhan jeding ni ku lebih sampean tor kadang audo lok cukup sekalian wah canteng keluar ke jeding ke aing nawai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna nawaitu sawma ghadin an adai
tegentar kepasaan mak tekamu nyimak lampir je hah dan nak pulung ben gerandong marah